Урбанет сылын көрсөлен улгар жоғыз бизнес катабыгаста хайгені олықтуықтыра. Предпринимательство жылытыгар онна, туризм сайдытыгар министри бастығы солбуячы Андрей Самсонов онна. Бұ салаға туханнақ фондаттан бизнес осколаттан преподавательлер бүкінлерге өлен улгар үлеләтілер. Кин сирттен ырақсытыр котору йонга бизнес сайынларыга туспа уратылардақ. Ол курду күчүгө өрүтүнен конкуренциялар эге кырата өңөнүң оруну кеңетерге улатыннарарга урбанет бегетик атагар турарыгар кыхтар баллар. Оттан етегіз быхытынан нехеленяк саанага ягынан улахан үпкарчер гире суога нехелектерге инфраструктура мөлтөгө болар. Оларен кенеке кемге жон өе саната хуктан аңардас бюджет карчетинереге тehen олорбот надаттан нехеленяга тухалах бизнес саңа көрүңнерин килдереллер. Бихе Элен районуга сүрбет агус предприниматель бар. Буманна и розничный торговляларны көрдөрдүм, бытовой услугалар көрдөрдүм, разведение кур. Ол тагынан бихе котельнига ме малый бизнес үлелер, оннан гостиничный услуга быйылыме арылды быта. Павел Кипянов улахан микрорайону тугунан качер iki кочолны көрөристер инкит качактамы тепетнестек терилте. Теринен быйыл үлетин сагалата. Бебес үләттәкпен.